رێکخراوە پەنابەرایە جیهانی UNHCR پلانا خۆیان ساڵە 2016 و 2017 بۆ پەنابەرên Rojavayê Kurdistanê li kempên Duhokê ji Rûdawê re ser zarê berpirseke xwe eşkere kir. Yekem tiştirîn ew muhime bo kamp. Pêlên shelter improvement yani emanê wê xîvenimênê lew kampa. Ya binay وەکو بڵێن ماڵ دوژوریتیا یا وەکو کەرەڤانمان هەیە پێڵێن refugee housing unit فإنشاءالله ئەو پلانمانە هەیە ئەنو خیڤە نەمێنێ لە کامپی پەنابەر. 3 ساڵن بن کۆنێکی ژیان دکە هێڤیاوی بەری وەرزێ هاڤینێ پروژه UNHCR وره جی بجی کرن. یا وقت بن چادری دکی مایی بنا اکیدم ندر کتن برسه که برسه او نتک چادر بهتر طاقه که تسبین درجه حرارتی یا وقت جدر و بچلی بيكون كماي 5 10 فرق بينها هيا. لدهوك 4 کمپین پنابرا هنه ریوبریا کمپا سرجماره که بو کونن لکمپی مانه دکن. بو هفه چندجی لجنه هاتیا پکینان لکمپی دا دیفچونا وان خزانات کت اوید کمپی دا بن چادرات جین بو هنده کو جیانا جی هرچی نبید وکی وان برایت وان دی بن اوید کو چادر در کتیم بخو اکی ام بیجن قاعده که چه کری بشیوه که وکی خانیا. لکمپا دومیز لگور آمارن به دست روداوی کتنه 5006 قاعده هنه جوان 3365 قاعده آواکرینه جهسن آن بلوکا لی 1695 کن جه چادر آن نایلونه مانه پنابر البن کنا جیان دکن دبیجن دوی او هشیاری هر تفگره که خوبن لو ما چلیس که آگره چقماقه کی بشاشتی دبه داویه الکونه کی بتمامی بینه او یک جیدکه گو او روژ بری روژه لهویه بن گو پروژه نهیلانا کونال کمپا یا UNHCR وره جیب جه کرن پیش و بهلوی رودا و کمپا دومیز